Attention kala menako kaile kala ma kuoneka kwa ndeke su kana kila chukanise na kwa ndeke su pendeke na inailita kubuila wansani wa mazuzu kundi ya Malawi kundi nyani wa hiyo ekuita munini wa president eta wa Saulo Chilima ena maobisa angi kenda na ina alea kubuila na ndeke ya alea kubuila ina na indi judicion desi akumanda ndeke su nisiende president wa ndisu Lazarus Chakwera niwe waseka na nutumie maobisa o ndela meno tu ikawo manda ndeke kushika communication ya ndeke suni na iye kesebeni wasa kwithi ama iso conduct the captains na bamwe na ubisi wa undukwika wa ubisi wa aviation isi twikaje na andu angekenda ina kuwa angekenda otena Saulo Chilima ula vice president wa Lazarus Chakwera wa ndia Malawi yuko bikaba u okunikilino wende na kwikwa wa komanda ndeke su ni kwa chenu lilikana mitukini twina siko ni siati ani aitatu president wa ndia India bwana rais no natiwe ni thayo kuma nona kwa ndeke na ya manda na yesa kuone kama tito thayo na ala waina mondekeni the same thing applies to Francis Ogola lo na CDF andi ya Kenya na maobisa angekenda asuna mo babo no kandweli ko unajo ndi ya Malawi bado ende kende none kapengine ni with the island yekithekane ka land safe lakini nokethe kanoka ngani kana ni with ya baluke kwatie fire kana bado ele tha yo kisebeni kana yo kisebeni ayo siite na ni with ya yuki lakini thina ni kwa communication lack of communication ya ma captains na ndo ala mendi ni na ala mekundi so yuke sa with ya yuki ndo chuni chete utata na tia mende na kwiko kunikilini is anytime kupika bau kana anytime from now netukwithia tuiko hata maubo ni witha ndeke no mamiona ni wisema ni witha mama na the fate ya ala me indini katikati wa maundu angi ala me ukonia ndekeso twatatoa sisi na bwitina wila nyo wa musumbi uu na munini wake panabu hata pena nzekesi bandu nzakila siebo si katikati wa president na munini wake ndetu ila siebo ne kana munini wa president anaolo mamlaka anaolo mamlaka itina wa last year but 2022 kwithi akwatikanie ne kwani ila yako netie musungu wa British kana ndia British na mundungi wa wandia Malawi asuma ina biasala na yekoani yako ni vice president yo Saulo Chilima na ya mukonia wethe anu wakwatikana ni waskat wanekoani ya ulosani esu yako netiasu na anaendea na kusila na kwi maini o thelilewe wakatano ni wakoti nekisietheke kwani esu na indi Chilima ende yakwithie munini wa president so maubo ala mebo kumuhusu the vice president you white no asume moka aya ende mwithikisia ndato ila sibo ni sisu na ona yutu atatoa sisi katika mitandao yitu mpaka kuka kupika katika nisu ni kubindetie na ende musumbe Dr. Lazarus Chakwera ni wethe wayasia undulo kwithi wochuka wonde andu manthe ya Malawi methe we na umeisio no kwithi wa aimatabia kila chonde kwithi wa kikiteka kupika bupa hii undu unesa kukwatikana kada batingwa mauvo manamba kumela kukonia ndeke no na indi to makwata kithito chonde na judicial the aviation authorities siandesu ya Malawi no siende na indi to akwata mauvo bakamemene ka NFM netu nengelelya mwene nthi na natuma the fate ya vice president Yusuf asante tuilaganya na mauvo aso jinde kwesie kuma mauvo ba ya obisini wa retired president Uhuru wa Kenyatta na mauvo maingi bana tusongangite na mbe nayo mawikaloni ma musumbi ula wikivilani nayo kwasio kakwoka mauvo angitwambilelie na ofisi uya wa president uthiumwe we Uhuru wa Kenyatta kansendela kwa ofisi wa president uthiumwe we Uhuru wa Kenyatta muneni wake ni Kanzedena
thini wa utongwe mubitu wa President Uhuru Kenyatta no wa muneni wa serikali no wa muneni wa serikali na indi president ya thiumuya wia Uhuru wa Kenyatta mino thiumuya wia Kazedena aende na kutwika muneni wake wa ubisi wa president thiumuya wia kokwe muthenyani wa iyo ubisi usune umisia maubo wa undu indi serikali ya President William Ruto yende no mathulumu na kumila maundu mei maingi muno na on the mathiuka mei ona maundu atatu kindu cha mbele kana budget ya ubisi wa president uthiumuye wi atimbumie ndiumawa kindu cha kele ke issue ya ngali ingali kulia kwikiwa mauta na ingali condition ya sio kwithia yinthuku ila ni kulia kana nengo esi asirikali le na bitukie na kindu cha katatu ki kukonya obisi wa president ucio thiumuya wia kwitwika kana nengetwa obisi ula unatumia wani president uthiumuya wia mututu ya Mike Back na witwika obisi nduilie nesa na indi asuma me maundu ala meja na indi kukwata simbo cia ku matesia athokomia akanze dena na alange mathokoma obisi ne suwa Uhuru Kenyatta metwika ni methitwa maikwata threatening calls kuma serikali na ingi maithi to mayibwa na indi you know serikali na jonde netela ni respond immediately you do amount on the serikali kindu chambe ni wetia na isi to ya Kanzedena na muthoko myungi umwendini wa usiswa president uthiumuya wi Uhuru Kenyatta matima andikithia mainthi ni wa list ya masieto ma ubisi uswa alama nenganiwe kwa budget ya State House kana budget ya mawikalo ma president ula wibo William Ruto masitwa maaswe limetwika maibo na nicho kitumio kuwa Kanzedena yase kana maithitwa maikwata musala for the last 2 years maithitwa maikwata musala nundo na yo serikali yase masitwa moti forwarded mayato awandini wa list ya masitwa ma thukumi ma ubisiusu kindu cha keli serikali ni wetie kana even the latest record matuko 15 ma mwezi wa katano ni wama na fuelite kana ni wama nekite ngali mauta yisia iye 14 sietwika de 14 vehicles sietwika nengo na nengo sietwika latest kwatiania na record ya serikali ngalisia Uhuru Kenyatta inekitwa mauta matuko 15 ma mwezi ubitie ikauswa na ye kwetwika you card ila president uthiumuya wi Uhuru Kenyatta na thoko mimake mailete kuthia mai swap kuibete loni baiki wa mauta sietwika ni sia suspend we kana yithukuma kuma maini wa katatu mwakane muthelu na ende kwetwika kana ngale ila si ubizine wa Uhuru Kenyatta sinathoeto katikati wa 2020 2021 na 2022 kwetwika ngali zuti ngo lakini ubisi wa Uhuru Kenyatta wasame ngo mono na ende metwika mena request na already nebikita serikali ni makwenda ngalinya ila si cost 140 million ingese imbia request ya ubisi wa Uhuru yes kwa serikali na serikali yu iwetie kana undosu kwao yu ndo amba watoneka kindu kila kingi no ubisi usu Uhuru Kenyatta enda mawikalo make rasmi marinovate we na uitwike thiobisi wake serikali ikomboe imukomboe mawikalo make ta ubisi wake na yuro serikali yasia Uhuru endo twika landlord na itwika tena umbadisi yaku na wenda wiba wetawika laba you wesa with ya kindu chuchu ni utena maundu ma procurement kana ila mitalatala yati wa ilobia siesa kumbe sia serikali pamwe na mia ile connect president uthiumuya wia you asuna na etwika pia nake kindu chuni kikusi teke ka affect kana kikalikilela Excellency the First Lady Margaret Mama Ngina Kenyatta muka wa mwanzilishi muka wa mwanzilishi wa ndeno muka Kenyatta inyao kana na Margaret yetuka kwanza atumia Land Cruiser ibindwa na Mercedes Benz na Range Rover Margaret isu songa lilo tumia ni sisi utwika sia nenganiwe tidikola kwe mama ngena mama ngena yetwika na yake yilo via siake mwanzilishi wa taifa na sisi yethu na madhina na pia security yake na maundu maingi alame uko na indi
na kwithi wa serikali yende na kubini ya mususu wa Kenyatta kizambo na kiki yuka kumela no wisele sabyo no ne panethi to na ngusaliso le tuna ne dia banga sengwe wende na kumambondo kwika ne wisini kwalikile issue ndini wa family ya Kenyatta immediately Amina Kumotongo ine mwana kino atwikie na illegal firearms mwana Uhuru atwika na miyo yaka witembitikilie asamune wakwa EACC kana kwa DCI na maundwangi maobisa mausese maobisa mausese yala matumitwe kwithi wakuya kwa mamangina na moma reduce wa kwanza matwika nana na matwika manzoma ti mama buchinge munda wake walikilelwa katikati wa issue kwitwika una trip sia Kenyatta ese Kenyatta ni wamo kwatanithia wakwete mu ndi ya Democratic Republic of Congo ala methi tuna issues sia kao kuya kisioni cha umiloni wa sio cha DRC kuya Kivu you present you suit you muya ya Uhuru Kenyatta no with it atongwese peace kana kuweta mu ndesu na pia ingi no with it ena ndamboka sia dana iba South Africa ba mebe ino sakwani kokwi no sakwani tongwese yukwitwika ndamboka sia sia ndisiansa na Ethiopia yes kuma anengeleana lio tongo kwa President William Ruto aibitwa ndamboka mbili ingene wawe thito yukiita South Africa na lingi with it the DRC Congo na lingi with it ithikula kungi bamuna ndambuka cia bandi ya Kenya twika no with it ayungamia kutuko ngamiwe la ndambuka ya kuthia Ethiopia ila peace negotiations kwa ina President Yuthiumu ya wandi ya Nigeria Olusegun Obasanjo no likana that meeting akuituka suno yo ndambukela Uhuru Kenyatta waibiwe ndambukele na iba Burundi ya the head of states ma East Africa community pamena atongo ima serikali ya East Africa community la Uhuru wethene kuwe tukandambuka izo sia lino sindambukila so far wibitwe na kana out of budget ya 2022-2023 ilaja hiki maza cha shilingi 655 million ilaja abitukidhizo ni the parliament kuitika you can say then I say this out of the 655 million ila sia abitukidhizo ni the parliament matumita basically only 30 million yune kwase kana million kana budget no yonde kwa kube ndia umwa ndia release watu the office kana ndia release wandini wa ofisi wa Uhuru Kenyatta kwa windi maundo maibikie bau na serikali yo ndio leana na maundo aonde ise kana mauti yo onde alama ile ite kunengandwe kwa President Yuthiumu ya already ni manenganiwe akana already ni methitwa mainenganwe na indi masenge wisusu wetu ni siago yes no katika ndwala mendene wangalesu I mean ndekesu ona nibe kutwikana kana muka wa vice president yego of course yes yani wewe na familia yake yote wameangamia tunaengelea breaking news isusia Malawi yitu nena ende mwendo mwithukisa kumana na mauvo asitu tunakunenga makumandhi ya Malawi alaini ndekele na kuite president kana munini wa president wa Ndisu Saulos Chilima na bale na ile tekolandi kwimbo nyani wa iyo kana kuboila kiwanza ni cha mzuzu mwendo mwithukisa ndekene yoneka na ndekesu o vice president na ndo 10 mamusi wake onde alamendeke nesu ni methi wa matito ni thayu bala o vice president Saulos Chilima na Mrs wake na ndo mamusi kwa windi ndi ya Malawi already ni ya Asia munini wa president muka wake na ndo angikenda ma family su ya the vice president indi tuende na kwa sema pole sana kwa chuchu cha kwende ya Malawi iba penda tuingisia huko na indi na sisi umboka kwanza yuna ange musumbe wa ndhi ya Kenya William Samoei Ruto ni wa mubenduki ange musumbe ona iba Uhuru wa Kenyatta na amwe we pay you Ruto fires back at Uhuru we indi diazo mana maiza ne ye chao aiye tio akala kaunduka ndeka mwana so vitu wa Kenya hii okwa kailio
ayu nona toke toke kwi vanisia toke kwi vanisia nanengi chawisi ningi nisi kwi vanisia ko kana la is especially mundu la waka kwi vanisia yulu waku ndi ukiyuka nesa nikiri wana mathina mainge kwau yuni wona yuni bali kama mathina mwi vanisia ekula abana mwi kula abana jiba upende baunde bali kama thina na endi yutu yema no kunena uwa until further notice nondo you the wa kanzedena no kwasimbese yoka ese kanzedena nena president uthiomu ya Uhuru Kenyatta ya spoken ndo ambako kilia tamatama wako bisini wa president uthiomu ya ukanene na ndikimama vote to the public nekanoso no nene halisi wa president uthiomu ya Uhuru Kenyatta wa kana inde maundu asu gwetwika yo bisio so ne muzeno ese ango tabi kila wa banda de choketha